Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Iburanisha mu rubanza rwo muri Lieutenant Firemo ya Virunga ryakomeje kuwa kabiri imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare. Humva umutangabuhamya Lieutenant Farisi Kabwe uhamagajwe n'umushinjacyaha. Uyavuze ko ubwo Jean yava ari umusirikare bakuru u Rwanda rwifuzaga ko bicwa. Mu buhamya bwa Lieutenant Farisi Kabwe yatangaje ko abasirikare bakuru batandatu b'Abanyekongo bari mu mboni z'u Rwanda. Barimo Lieutenant Constantima, Lieutenant Firemo ya Virunga, Jean Major Peter Chirimwami, Jean Major Sylvain Kenge, Jean de Brigade Justin Kombo Muramba na Jean de Brigade John Chinambuma Kamukinde. Umutangabuhamya avuga ko benshi mu basirikare bakuru ba FARDC u Rwanda rufata nk'abeza nguni nk'uko ikinyamakuru Activités cyabyanditse. Aya magambo y'umutangabuhamya ariko yamaganwe n'ubushinjacyaha bwavuze ko kuva kuregwa yashakishijwe n'u Rwanda ari ukujijisha ngo hatagaragara ko yafatanyije narwo. Icyakora bunganira uregwa bashubije bavuga ko nta sano riri hagati y'umukiriya wabo n'u Rwanda. Jean Firemo ya Virunga ashinjwa kuba yarafitanye umubano n'abantu begereye Jean James Kabarebe mu Rwanda muri 2020 yorejwe muri Sezo bwa Kongo Kinshasa, aho yagizwe umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare k'ingabo za FARDC. Ako karere karimwe intara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema na Cupa. Urubanza rwe rwatangiye nyuma y'imyaka 3 atawe muri yombi muri Nzeri 2022. Jean Firemo yave bakunda kwita ingwe ari mu bayobozi bakuru b'ingabo bakomoka muri Nakatanga. Abanyapolitiki bamwe no mu cyane cyane hoza n'umukuru w'igihugu Joseph Kabila Kabange bakuze kugaragaza ko batotezwa n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Nyine muri Kongo Kinshasa ariko umusirikare mu ngabo z'igihugu cya Kongo Kinshasa bivuga ko yari yasinze rashe umugore wamwegera imbere yo kwiyabuza imbunda mu ijoro ryo kuwa mbere mu gace ka Masiyani kari muri komine Murekera umujyi wa Beri muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu gace avuga ko ibyabaye byaturitse ku makimbirane yo mu ngo yemejwe kandi n'umuyobozi wa komine Murekera Commissaire Superieur Principal Ngongo Mayanga Dedone nk'uko ikinyamakuru Activités cyabyanditse. Abisobanura agira ati umusirikare wasinze rashe umugore we arangije yitunga imbunda. Uwo musirikare niwe wapfuye mbere. Uyu mugore agize amahirwe yo kurirana ku bitaro ariko nawe hitanwa n'ibikomere. Iteke abasirikare banywa inzoga bafite imbunda ibintu ntabwo bigenda neza. Imirambo y'umusirikare n'umugore we itegereje gushingurwa mu gihe ibintu nk'ibi ngibi bikunze kuba muri Beni. Hamaze iminsi yoherezwa abasirikare mu rwego rwo kurwanya umutwe w'inyeshyamba wa ADF ukomoka muri Uganda, ariko kandi umutwe w'Iventura ufatanije n'abarwanyi umutwe wa Twirwaneho kuwa kabiri bigarura agace ka Point Zero muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. AFC Ventura Twirwaneho bigaruye ku gace nyuma y'ibyumweru bibiri ingabo za Kongo Kinshasa zigaruye kariya gace. AFC Ventura bigaruye kariya gace nyuma y'uko kuwa mbere yari mu mirwano karabutaka n'ingabo zirimo iza FARDC, iz'u Burundi, Wazalendo, Tanzania n'abacanshuro. Ni imirwano amakuru agera ku bitangazamakuru bitandukanye yemeza ko yarasiwemo za drone nyinshi z'iro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa. Nayo imibereho y'impunzi z'abarundi ziba muri Tanzania ikomeje kuba mibi cyane cyane mu nkambi ya Nyarugusu. Amakuru atangwa n'impunzi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu avuga ko ari ifatwa ry'abapasiteri, iyicarubozo ndetse no gusenywa kw'inzu z'abaturage. Abatangabuhamya bavuga ko bamwe mu bayobozi b'amadini bashinjwa kubuza abayoboke babo gutaha mu Burundi. Umwe mu batanze amakuru yavuze ko Pasiteri Charles Nzoyihera wo mu itorero rya Ezebu yafashwe ku itariki ya 13 Gashyantare mu nzego z'umutekano bifatanije abashinzwe inkambi zagiwe zimujyana ku ngufu nyuma y'ahohoterwa bikomeye n'ubwo yari amaze iminsi arwaye. Amakuru agaragaza ko hari n'abandi bapasiteri nabo bakora iyicarubozo ku mpamvu nk'izo bagera ku 8 bose hamwe. Uwitwa Jafati nawe bivuga ko ngo yarutse gukorerwa ihohoterwa rikomeye. Uretse ihohoterwa ry'abapasiteri, impunzi z'abarundi zivuga ko hari n'inzu zabo zisigaye zisenywa n'abayobozi ba Tanzania. Amashusho yasakajwe ku nkoranyambaga yerekana inzu zisenywa bigasiga imiryango myinshi naho kubifite. Ihuriro riharanira uburenganzira bwa muntu mu nkambi z'impunzi ryatangaje ko rimaze iminsi irangayikijwe n'ikorwa ry'ibi bikorwa mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Rivuga ko gusenya amazu no gushyira igitutu ku mpunzi ngo zitaye ku gahato bituma habaho umutekano muke bikabije. Iryo rero rigaragaza ko abagore, abagabo n'abana benshi basigaye badafite aho kuba, bityo bakaba bahanganye n'imvura, inzara n'ubukene bukabije mu gihe nta bwisanzure busesuye bafite bwo kwihitiramo ejo hazaza habo. Uwo muryango wasabye umuryango w'abibumbye ushinzwe impunzi HCR kongera imbaraga mu kurinda impunzi, gukumira itahuka rikorwa ku gahato no gutuma zibona ubufasha bw'ibanze. Iryo rero ryanasabye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga gushyiraho uburyo bwigenga bwo gukurikirana iby'iki kibazo no kugenzura ukuri kwabyo hagamijwe kurengera ubuzima, umutekano n'uburenganzira bw'ibanze bw'izi mpunzi z'abarundi. Iyi mibereho ikomeje gutuma impunzi nyinshi zibaho mu bwoba no mu bukene bukabije mu gihe zitegereje igisubizo kirambye ku bibazo byazisize mu buhungiro. Nkivuga kuri Tanzania n'impunzi z'abarundi kandi mubwire ko HCR yavuze ko bamaze gutaha 15% by'abarundi bose bahungiye muri Tanzania kuko mu ibarura ryakozwe mu mpera z'umwaka ushize hari impunzi z'abarundi zirenga gato 36,000. Muri aya mezi make ashize hakozwe ibikorwa bikomeye byo gucyuriza impunzi ku bwinshi zari mu nkambi mu burengerazuba bwa Tanzania. HCR yabwiye igitangazamakuru bise ko izo mpunzi zirimo gutaha ku bushake kandi birimo gukorwa ku bufatanye hagati ya leta ya Tanzania, Uburundi, HCR na Tanzania mu buryo bwubahiriza uburenganzira n'umutekano wabo. Bamwe muri izi mpunzi ariko bavuga ko basubizwa iwabo ku gahato ndetse bagasenya
gusenyerwaho inzu babagamo mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. HCR yavuze ko impande zose biri bazihaye intego yo gucyura nibura impunzi 3,000 z'abarundi buri cyumweru kandi bigakorwa mu buryo bwubahirije amategeko. Leta ya Tanzania yategetse ko inkambi ya Nduta igomba kuba yafunzwe bitarenze ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, naho igice cy'inkambi ya Nyarugusu kirimo impunzi z'abarundi nacyo kigafunga bitarenze Kamena uyu mwaka. Bakavuga ko iby'impunzi zabimenyeshejwe mbere. Bamwe muri izi mpunzi bavuga ko icyo bahunze mu Burundi kigihari, bityo badakwiye gucyurwa ku ngufu. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yaburiye ko ibikorwa birimo kuba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu bishobora guteza ibibazo by'ubutabazi kuri izi mpunzi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe abakozi mu rwego rw'indege muri Kenya bemeye gusubukura akazi ku munsi wa kabiri. Imyigaragambyo yabo yari iteye isubikwa ry'ingendo, gutinda kw'indege no kohereza indege ku bindi bibuga. Imyigaragambyo yabo yateye ingaruka zikomeye ku ngendo z'indege muri kano karere ka Afurika. Ibikorwa biteganyijwe gusubira mu buryo busanzwe buhoro ku kigo cy'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta, kimwe mu bibuga by'indege bihuriweho indege nyinshi cyane muri Afurika, aho bamwe mu bagenzi bari bamaze amasaha arenga 20 bategereje indege. Minisiteri y'Ubwikorezi ya Kenya yewe ibiganiro byihutirwa byahuje amashyirahamwe y'abakozi n'andi matsinda atandukanye, yizeje ko byose bisubira ku murongo. Abagenzi baragirwa inama yo kuvugana n'indege bagomba kugendamo kugira ngo babone amakuru mashya ku ngengabihe y'indege zabo mbere yo kujya kuzitega. Aya makuru ni inkuru nziza ku magana y'abagenzi bari baheze ku kigo cy'indege cya Nairobi n'abandi bari babuze indege zagomba kubageza i Nairobi zibavanye mu bihugu byabo. Indege zo mu karere nka Rwanda ya Uganda Airlines, Ethiopian Airlines cyangwa se Precision yo muri Tanzania kuwa mbere zari zatangaje gukererwa cyangwa se guhagarikwa ku indege zimwe na zimwe zari zigiye kujya i Nairobi. Jack Okoth, umunyeshuri w'umunyakenya wari ugiye mu Bwongereza bw'ibitangazamakuru kuko yamaze amasaha arenga 20 ku kibuga cy'indege kandi adashobora gusubira iwe gutegereza yuko iwabo ari kure cyane mu burengerazuba bw'icyo gihugu. Mu gihe umunsi wa kabiri imyigaragambyo watangiraga, ishyirahamwe ry'abapilote b'indege muri Kenya, Kenya Airlines Pilot Association, ryagaragaje impungenge ko ihungabana rikomeje rishobora guhungabanya igenamigambi ry'abakozi n'igihe cyabo cyo kuruhuka bikongera umunaniro. Icyumweru gishize ihuriro ry'abakozi mu by'indege muri Kenya, Kenya Aviation Workers Union, ryari ryatangaje ko rizajya mu myigaragambyo rihanira kongerwa umushahara no kunoza imikorere n'imibereho mu kazi. Ikigo cy'indege gikuru cya Nairobi ni kimwe mu byakira abagenzi benshi mu karere kandi irembo rikomeye rihuza umugabane wa Afurika n'ibice bitandukanye by'isi. Umwaka ushize cyakira abagenzi bagera kuri 9,000,000 nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bwa Kenya. Ntarava muri Kenya kandi mabwire ko leta ya Kenya yasohoye impapuro zo guta muri yombi umugabo muri Rusiya nyuma yo kwifata amajoro asambana n'abagore bo muri iki gihugu akayashyira ku karubanda. Uyu mugabo wahawe akabyiniro ka bari tazari wo muri Rusiya agenda azenguruka ibihugu bya Afurika aryamana n'abagore n'abakobwa, ari nako bafata amashusho akoresheje amadarubindi ye. Minisitiri w'uburinganire, umuco n'imibereho myiza y'abana muri Kenya mu itangazo yasohoye yavuze ko yamagana yivuye inyuma ibyakozwe n'uriya mugabo w'imyaka 36 y'amavuko byamenyekanye ko yitwa Vladislav Yurikov. Yavuze ko kuba yarakize hanze amashusho y'ubwambure bw'abanyakenyakazi yatabera uburenganzira bigize kurenga ku burenganzira bwa muntu, icyubahiro n'ibanga rye nk'uko biteganwa n'ingingo za 28 na 31 z'itegeko nshinga rya Kenya. Kenya yunzemo iti byakozwe no gutesha agaciro indangagaciro zacu nk'igihugu, umuco wacu ndetse n'umutekano w'abagore n'abakobwa. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'abagore Hannah Chebutuma yatangaje ko guverinoma ya Kenya iri guhuza amakuru mu gukemura iki kibazo. Ati twifatanije n'abagore bose bagizeho ingaruka ndetse n'abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, tugasaba bose bahuye n'ihohoterwa guhamagara umurongo wa telefone kugira ngo bahabwe ubufasha, inama n'ubujyanama mu by'amategeko. Ivuze kandi ko urwego rushinzwe umutekano, iperereza n'ubushinjacyaha muri kiriya gihugu rwategetswe gukurikirana iki kibazo byihutirwa ndetse no gukorana n'inzego mpuzamahanga zibishinzwe kugira ngo uriya mugabo atabwe muri yombi. Kenya yatangiye guhiga uriya mugabo nyuma y'uko Ghana nayo imukurikiranyeho ibyaha nka biriya. Ikinyamakuru The Standard cyavuze ko umuvugizi wa guverinoma ya Kenya yasabye abagore kuba maso bakamenya uko babana n'abakerarugendo baza mu gihugu, kuko uretse kuba bashobora kwisanga amashusho nk'ari yagiye hanze, harimo n'ibyago byo kuba bajyanwa mu bucuruzi bw'abantu. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda. Abanyamakuru bakozeje babo nino barandika. Banditswe abanyapolitiki batavuga n'ubutegetsi muri Uganda bifatiye mu gahanga Perezida Museveni wasabye abanyamadini kutaha umuzigo ku baturage igihe batabashaka baba bagomba guhita bagenda. Bamwibutsa ko amaze imyaka 40 ategeka abanya-Uganda batamushaka, nta masomo yo gukora abaturage bagushaka kuye kubatanga kuko nazi neza ko ari ku butegetsi ku mbaraga ze. Perezida w'ikika FDC Patrick Oboya Muriyati yabwiye ikinyamakuru Daily Monitor ko Museveni atari urugero rwiza rw'umuntu ubwira abayobozi ko batagomba kuyobora abantu batabashaka kuko nawe ariko bimeze. Bwana Muriyati watsinzwe amatora yo gusimbura Museveni ati Museveni yafashe ubutegetsi ku mbunda, ubwabyo bivuze ko yigize umuyobozi ku ngufu kuko ntawe wamutoye. Hanyuma ntiyanagarukiye aho ngaho gusa kuko yakomeje kwiba amajwi mu matora nabwo agategeka abantu batamushaka. Uyu munyapolitiki Bahimba Power yibahinnye amazina ye yavuze ko ubwo Museveni yageraga ku butegetsi bavuga ko ashaka manda imwe y'imyaka 4 gusa agashyira igihugu ku murongo gahita giha abasivile. Nyamara ngo yagiye ahindura imvugo uko intebe yarushagaho
wo kunepa atakiza avuga ko ari manda y'imyaka 4 agenda yimura imbago z'itegeko nshinga kugeza ubwo yigize umwami wa Uganda ku ngufu none n'utinyuka gasaba abantu kwibura abo bashaka. Patrick Obaya muri yati yavuze ko Bagande batigeze bahabwa amahirwe yo guhitamo uwo bashaka ko bayobora kuko amatora akorwa ku ngoma ya Museveni ari ikinamico yegamije kumwimika gusa kuri bagasanga nta ubasha perezida Museveni afite bwo kuva ku miyoborere myiza kuko nawe ntayazi. Perezida Museveni avuga ko gushyira igitutu ku bantu ngo bagutore ubateke bitaramba ariko baba murwanya bo bavuga ko umuntu ugufatira w'imbunda ugakana gusaba amajwi adakwiye kuva ko wamutoye ubishaka kuko hazamo kwigura kugira ngo buke kabiri. Iyo perezida Museveni atanga urugero rw'umutetsi wikizeho kandi akaba ruvumwa agaruka kuri Idi Amin akerekana ko ikosa yakoze ari uko yigize umutetsi w'abaturage batamushaka. Mu cyumweru gishize perezida Museveni n'umugore bitabiriye amasengesho mu ntara ya Kitgum bavugira aya magambo y'uko abanyedini bakwiye kuba ari abantu bakizweho n'abaturage. Umunyapolitiki wo mu ishyaka FDC yanenze perezida Museveni avuga ko amagambo nk'aya atarakwiye kuva mu kanwa ke kuko Uganda ariwe mu perezida mubi yagize kuva yabaho. Bwana Warubi yavuze ko Museveni nta kintu na kimwe yabwira abaturage ijyanye n'imiyoborere myiza kuko yatsinzwe amatora muri 80 yanga kwemera ko yatsinzwe ajya mu ishyamba agaruka yica abaturage yegera perezida wa Uganda ku ngufu. Kuri we ngo ijambo Museveni yavuze ryarigenewe undi aratanguranwa arisoma ariko nabwo agaragaza ko ari umunyesoni nke kuko atagomba kuvuga ibyo kuyobora bagushaka kandi we yarabafashe bugwata akoresheje AK47. Ken Rucyamuzi nawe asanga ibyavuzwe na perezida Museveni bigaragaza neza ko nawazi ko yigize umuyobozi ku mbaraga kuko nta munyarwanda ufite uburenganzira bwo kwihitiramo umuyobozi biba ari itegeko gutora Museveni utamutora nabwo akayobora. Umunyapolitiki asanga perezida Museveni atarakwiye kunenga Idi Amin ngo bose ni bamwe nta washyizweho n'abaturage nta n'uwigeze akorera umuturage bose bashyashyaniraga imiryango yabo no kwikungahaza. Naho kandi umukuru wa polisi ya Uganda Abbas Byakagaba yirukanye umukuru wa polisi muri Kampala muze ko ananiwe guha umutekano abaturage b'uyu mujyi. Amakuru ava ku mujyi wa Kampala urusigaye arindiriye ibyaha ku rugero rutigeze rubaho. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko umukuru wa polisi yahise asimburwa ku kanya. Umukuru wa polisi ya Uganda yirukanye kandi arushinzwe ibikorwa by'iperereza mu gipolisi mu mujyi wa Kampala. Aba bagabo bayoboraga polisi muri Kampala bakundaga kuvuga ko umutekano ari munange muri Kampala kandi mu makuru ugasanga aho ibyaha kurusha ibihugu biri mu ntambara. Mu binyamakuru bya Uganda hahuraga amakuru y'amabandi y'ibisha intwaro agenda kuri za moto ndetse hamwe namwe mu bandi agatema abantu ku manywa y'ihangu kugeza ubwo batwara imodoka muri uyu mujyi batamanuraga ibirahure kugira ngo batibwa kandi ari ku manywa. Jean Kayinde Otafire yasabye abapasiteri bakomeye muri iki gihugu basigaye barindwa na polisi kubireka bakajya barindwa n'Imana bakorera. Ibi Otafire bigarutseho mu minsi ishize mu kiganiro yagiye kuri komisiyo ishinzwe ibijyanye n'umutekano mu nteko ishinga amategeko ya Uganda. Ni ibiganiro byari bigamije kurebera hamwe ingengo y'imari y'umwaka w'ingengo y'imari utaha izakoreshwa ku bijyanye n'umutekano w'imbere mu gihugu muri Uganda. Ni nyuma y'uko bigaragaye ko ikiguzi gisigaye kigenda muri urwego kiri hejuru. Jean Otafire yagaragaje ko muri Uganda hamaze iminsi hari ikibazo cy'abapasiteri bakomeye basaba uburinzi bwa polisi y'igihugu bikongera amafaranga uru rwego rukoresha. Ikibazo cy'abapasiteri barindwa na polisi cyagaragajwe bwa mbere na Depite Wilson Kagengwe wagaragaje ko atumva impamvu bikorwa kandi nta mpungenge ziba zihari ku mutekano wabo. Atetse ko abapasiteri bakwiriye abarinzi kuko pasiteri akeneye umurinzi hari impungenge ku buzima bwe niba ari ibyo yaba ziterwa nande. Minisitiri Otafire yasabye abapasiteri kubireka ahubwo bakiringira ko Imana bakorera izabarinda. Ati ni abakozi b'Imana bagomba kurindwa n'Imana bakorera Imana izo ni inshingano z'Imana nubwo badusaba kubishyura Imana ubundi niyo ikwiye kubibishyura. Hanyuma perezida Yoweri Kaguta Museveni yagize umunya-Ethiopia mukuru w'agateganyo kompanyi leta ya Uganda Airlines mu muhate wo kuvugurura imikorere yayo imaze iginengo n'abaturage ba Uganda. Gerima wake wigeze kuba umukuru wa Ethiopian Airlines yahawe umwanya muri Uganda nyuma y'uko perezida Museveni yirukanye Jennifer Muturaki wari ukuye Uganda Airlines kuva 2022. Museveni yahaye wake uriya mwanya nyuma y'uko amwakira mu biro bye bakaganira ku bijyanye n'imicungire y'iyi kompanyi yongeye gufungura ibikorwa 2019 nyuma y'imyaka 18 yari imaze itagikora. Wake wamaze imyaka 7 kuriye Ethiopian Airlines kompanyi y'indege nini kuruta izindi muri Afurika nimwe mu bantu b'izina rikomeye mu bwikorezi bw'indege muri Afurika. Abategetsi bavuga ko mwicukumbura muri Uganda Airlines ryakozwe umwaka ushize n'inteko ishinga amategeko ryagaragaje ibibazo byinshi by'imikorere mibi n'ibihombo muri iyi kompanyi. Ikinyamakuru New Vision kivuga ko mu by'ukuri perezida Museveni yirukanye Jennifer Muturaki hagati y'umwaka ushize ahubwo hari yagishakishwa umusimbura. Iryo cukumbura ryagaragaje ko Uganda Airlines yahombye yagera ku mashiringi miliyari 37 ya Uganda arimo yanyerejwe n'abarwa nk'igihombo. Imikorere n'imigendekere ya Uganda Airlines yakomeje guteza impaka n'uburakari mu baturage ba Uganda mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Mu yandi makuru y'igisibo gitagatifu cya Islam kizwi nka Ramadan n'igisibo cy'abakristo cyane cyane Gatolika n'Abangirikani umwaka byatangiye rimwe kandi birahura mu gihe cy'iminsi myinshi. Igisibo cya Islam mu bihugu bitandukanye cyatangiye kuri uyu wa gatatu kizamara iminsi 29 ku bandi 30 naho ku bakristo Gatolika uyu munsi ni wa gatatu w'ivu. Umunsi utangira igisibo cy'abo cy'iminsi 40 bita Karema. Mu gisibo cy'abakristo bakora ibirimo kwiriza ubusa bigana Yesu Kristo bwajyaga mu butayu gusenga no kwiriza ubusa iminsi 40 mbere yo kubapfira ku musaraba. Ku bakristo iki ni igihe cyo kwisuzuma kwicuza ibyaha no kubabarira abandi gukora ibikorwa by'urukundo nko gusura abakene abarwayi n'abandi batishoboye mu gihe bitegura kwizihiza izuka rya Yesu cyangwa se Yesu Kristo ku munsi mukuru wa Pasika wo mu mpera z'igisibo.
gatatu. Ramadani ni ijambo ry'icyarabu ry'ukwezi kwa cyenda kwa kalendari ya Kisilamu, rifite akamaro gakomeye muri Isilamu. Muri uku kwezi n'abasilamu bizera ko imirongo ya mbere ya Qur'ani, igitabo gitagatifu cya Isilamu, yahishuriye intumwa y'Imana Muhammad. Muri iki gihe abasilamu bashishikarira kwiyiriza ubusa no gutanga ku buntu, gukora ibikorwa byiza no gukomeza umubano wabo n'Imana. Ese ni ihe sano iri hagati y'ikarema na Ramadani? Kwiriza ubusa muri bihe byombi ni ingenzi ku madini yombi, nubwo kwiriza ubusa bitandukanye. Mu gihe cy'igisibo abakristo birinda kurya inyama kuwa gatanu kandi bakagabanya kurya mu gihe cy'iminsi 40. Mu gihe cya Ramadani ni itegeko ku Bayisilamu kwirinda kurya, kunywa cyangwa se itabi no gukora imibonano mpuzabitsina kuva izuba rirashe kugeza rirenze. Muri iki gihe kandi aho gutekereza ku buryo bw'umwuka, abakristo n'Abayisilamu ni ibihe byombi basaba kwisuzuma no kwitanga cyane. Abizera bashishikarizwa kwegera Imana, gutekereza ku mibanire yabo n'Imana no gushaka kwezwa mu buryo bw'umwuka. Hari ugutanga imfashanyo. Igisibo Kristo cyangwa se karema na Ramadani byombi bihuriza ku gusaba ababemera Imana gufasha kurushaho batishoboye. Abayoboke b'aya madini yombi bashishikarizwa kugirira ubuntu abakene, bityo bigakomeza umubano n'umwe mu mibereho. Muri ibi hamwe na hamwe hari ibikorwa bitandukanye byo gufasha abakene Abayisilamu n'Abakristo bahuriramo byo gufasha abakene. Ese ubundi Ramadani n'Karema bitaniye hehe? Igihe n'ingengabihe. Igisibo cy'Abakristo kimara iminsi 40, gitangira kuwa gatatu mutagatifu cyangwa se kuwa gatatu w'ivu, kikarangira ku cyumweru cya Pasika. Muri Isilamu Ramadani imara ukwezi kumwe, iminsi 29 cyangwa se 30 bitewe na kalendari ya Isilamu. Hari ukwiyiriza ubusa, nubwo amadini yombi ashishikariza kwiyiriza ubusa, uko biyiriza kuratandukanye. Kwiyiriza ubusa mu gihe cya Ramadani ni inkingi ya kane mu nkingi eshanu z'idini ya Isilamu, ari nazo shingiro ry'uko Abayisilamu bagomba kuba mu buzima bwabo. Izindi nkingi ni ukwemera ko Imana ari imwe, gusenga inshuro 5 ku munsi, guhitura abatishoboye no gukora urugendo rutagatifu mu mujyi mutagatifu wa Maka ni muri rimwe mu buzima. Abayisilamu barya ifunguro rya nyuma mbere y'uko izuba rirasa ryitwa daku. Ntibemerewe kurya cyangwa se kunywa ikintu icyo ari cyo cyose, harimo n'amazi cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina kugeza izuba rirenze. Kandi bafungura igisibo cyabo bakoresheje ifunguro rya nimugoroba ryitwa ifutari. Ariko bamwe mu Bayisilamu ntibashobora kwiriza ubusa, urugero abagore batwite cyangwa se bonsa n'abagore bari mu mihango, abarwaye cyangwa se bashobora guterwa ingaruka no kwiriza ubusa n'abantu bari mu rugendo. Abo basaba kwishyura ibyo kurya cyangwa se kugaburira abakene. Mu gihe cy'igisibo Abakristo bahamagariwe kwihana bashingiye kwiriza ubusa no kwihana ibyaha. Kwiriza ubusa ni itegeko kubemera kuwa gatatu mutagatifu no kuwa gatanu mutagatifu. Abiyiriza ubusa bemerewe kurya ifunguro rimwe ku munsi, uretse kuwa gatatu mutagatifu no gatanu mutagatifu. Kwiyima bigomba kubahirizwa buri wa gatanu. Itegeko ryo kwiriza ribuza kurya inyama, ariko amafi ashobora kuribwa. Mu buryo bugaragara ingingo yo kwiriza ubusa yoherezwa mu buryo bukomeye n'itegeko muri Isilamu kurusha mu Bakristo. Qur'ani na Bibiliya bivuga iki ku kwiriza ubusa? Ibihe byombi bifite ibisobanuro bitandukanye mu bayoboke babyo n'ibitabo by'ukwemera bakoresha. Igisibo kibutsa iminsi 40 Yezu yirije ubusa asenga mu butayu, kandi kigategurira abizera kwizihiza Pasika. Ku rundi ruhande Ramadani isobanura umubano uri hagati y'Abasilamu n'abandi bemera Imana bapfuye. Bibiliya ntitegeka Abakristo kwiriza. Icyo Bibiliya ivuga nuko kwiriza ubusa ari ikintu cyiza gifite umumaro. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kivuga ko bizera biza ubusa mbere yo gufata ibyemezo bikomeye. Ubisanga mu byakozwe n'intumwa ibice 13:2 n'ibice 14:23. Kwiriza no gusenga kenshi birahuzwa, nk'uko bisanga muri Luka 2:37 na Luka 5:33. Ku Bayisilamu kwiriza ubusa ni itegeko riri mu gitabo kitagatifu cya Qur'ani. Kwiriza ubusa ni byo mwategetswe nk'uko byategetswe babanjirije bemera Imana kugira ngo mumabare. Ubisanga muri Qur'ani isura ya 2:143, kandi ni ikimenyetso cyo guhishurirwa kwa Qur'ani n'intumwa Muhammad. Qur'ani yahishuwe mu kwezi kwa Ramadani n'ubuyobozi kwa n'ibimenyetso bisobanutse by'ubuyobozi n'amategeko. Ubwo bisanga muri Qur'ani 2:145.